Loron dia, hau tia Maria husi Google. Iha video ne, hau ajuda Denis Santos channel atu ko alia no explica o insa atu registu bahela metin kuandu reinu unidu sai husi Uniaun Europea. Video ne seifo informasaun deit batimor oan siramak uza pasaporte Portuges no seila ko alia konaba imigrasaun. Karik maluk sirah hakarak informasaun konaba imigrasaun nian. Bele kontaktu direitamente ba servisu imigrasaun reinu unido. Tuir mai oin saatu uja aplikasaun iu exit. Ita presija telemovel Android nen pontu zero baleten. Iha koneksaun ho wifi o 3G. Iha spasu mai sumenus atus ida tolunulu resin 5 MB atu instala aplikasaun. Iha telemovel nia ekraun. Hau hili butaun apps. Depois hili tan setting. Hanehan more. Tama iha wireless and network. Iha kaisa NFC. Dada butaun basorin los atu ativa NFC. Loke Google Play. Iha kaisa mutin. Hakerek iu exit. Hili iu exit ID documents check. Buti install atu komesa install aplikasaun iha telemovel. Loke aplikasaun. Atu identifika Itania identidade. Iha aplikasaun sei husu Itania nacionalidade. Ita ema Uniaun Europea kalae. Ita hili yestanba Portugal hanesan membru Uniaun Europea. Tuir mai ita hili dokumentu saidamak ita sei uja hanesan pasaporte. Hasai foto pasaporte no hili continua. Mosu pergunta atu lisensa ba iu exit app atu hasai foto no filmazen. Hili allow. Loke itania pasaporte no hasai imajen pagina fotonia. Kuandu imajen hasai susesu ona hili oke. Hakerek itania email irepete dala idatan iha krai. Atu labele demora. Tenkifo email idanebe atifu hela tanba konfirmasaun sei mandaliu husine hanesan mos numeru telemovel. Hili continua. Loke itania email no klik iha link hokor azul. Atu konfirma itania email. Hakerek itania numeru telemovel. Hili send code. Konfirma kodiku ho numeru nin nebe mandaliu husi SMS. Hili continua. Taka itania pasaporte. Karik iha cover rumah hasai tiha antes continua. Tula itania telemovel iha pasaporte nia leten. Hili continua. Husik telemovel ho di asesu pasaporte nia chip. Hili oke. Komesa scan itania oin uja telemovel. Itania oin tenki iha kaisa kabuar nia laran. Hak basic kamera ba itania oin tu iha koor modok musu. Oin scan ho susesu. Hili oke. Hasai itania foto uja kamera telemovel nia. Itania informasaun scan ho tu ona husi itania dokumentu. Hili submit information. Ita bele halo kompletu itania aplikasaun liu husi gov.uk website o bele kontinua uja telemovel nebe ita uja dadaun. Scroll back right no buti continue now on gov.uk. Ita presija halo kompletu seksaun tolutan. Hili tipu aplikasaun atu kompleta. Mosu pergunta. Ita iha nacionalidade rua kalae. Iha ne hause hili lai bajaya bahaunia dokumentus hanesan exemplu. Hau hili notan ba iha nacionalidade idadeit I continua. Ita iha dokumentu permanen residence kalae. Ita iha kartaun hokor azul karik nela tama iha tipu dokumentu permanen residence mas hanesan sertifikadu date. Hili no I continua. Hili no tan I continua. Cek tipu aplikasaun mak ita responde ona no hili continua.
Hili Seksaun residence in the U. Yes, no continua. Hakerek Itania kodiku postal Umania. Buti fine address. Hili numeru umano fatin I continua. Ita iha naran seluk outroka naran karik hili yes ou no iha krai. Karik ita iha ida desa nulu resin nen baleten no servisu ou simu benefisiu rumah husi estadu. Itania numeru se iha kerek iha pesei senta ou surat bataksania. Hakerek numeru insurance iha krai. Hili continua. Cek Itania responde no continua. Ikus liu hili seksaun criminal convictions. Ita halo criminal offense rumah iha reinu unido ou nasaun selukalae. Ita suporta aktividades terorista ou crime bot selukalae. Cek Itania responde no continua. Kuandu seksaun hirak ne kompletu hotu ona belehanihan submit answer iha krai. Seita hakarako alia hosira kona ba Itania aplikasaun. Ita presija responde perguntas tuirmai. Halo favor atu hakerek ou nota responde sirane. Pergunta ida, hili no responde. Iha pergunta rua, hili no responde. Iha pergunta tolu, hili no responde. Continua, ante submete Itania responde. Ita mosten ki konfirma no deklara katak dokumentus ita fobane original tuir ita hatene. Karik ita halo kompletu aplikasaun rasik ou hetan ajuda husi ema, hili yes ou no. Sesira presijatan informasaun husi ita, sirasei email ita. Ne duni ita tenki konfirma hotu katak ita bele asesu Itania email kalae. Buti submit, hili tan continua atu hare resultadu aplikasaun. Exemplu, Itania statutu consideraba setel status ou helametin. Submit application. Itania aplikasaun manda ona no ita sei hetan konfirmasaun liu husi email detailu ho numeru aplikasaun. Ita sei hetan email ida tan hanesan sertifikadu aplikasaun. Email ikus liu mak konfirmasaun katak ita helametin ona ihare inu unido. Obrigado bamaluk sirania atensaun. Keta haluha subscribe Denis Santos channel.